648. Ok. Liza,
Jacques Mbake 50 chefs numéro mais moi je me foutu fois ça vous bénit ma congo la souper quoi encore je suis encore vivant c'est par ma mystique avec lui 72 vieillards il y a un bon siame il y a pas capable Congo portugais Congo belge Congo français il y a quand même au début de l'émission surtout mulansi nani mubeno bakuru tusambole una kwenda kwa meni yama mwani bakumbeti salam ya isabe ndinga mtu na bakulu babo bazango imitu kumbu mosi ne mavomba kosi umwana ko yande esike ne mavomba kosi so talungudidi parce que un grade de supérieur réfugié ou accepter une mission mon ya telama ndamuridi ngona futura bakongo bakianu kanzi kantu di mu Kongo inongo kena yakuta mwanda vela dio nsudi ulomba sitwavanga dio yamana soba ulambo buzoba bakongo mazulu banakamba bonde manekisalu donc si atata mana uluvulu sana telu apaka ende bana sakongo santa mungena kwam komunike baba yana yaminge bana kwa Luzaya mwana unto mnizura bene Luzaya muzura bene je voulais nommer vice-président pour le Congo quand je mbuta basira moneti kumfuta fuidi kadi mbuta basilwa imansi amina ye Luzaya benda tanganga imosi banga bimpa kivone mwana semeka fwa nganga yandi unzibuli mirwala myami munabogera ngumbwani ta lujiri oro babingi ubogera ngumbwani futela mu mirwala mfuri kumona ya ndika ngeti kumona ko ta net éclair aleki bazwaza kaboye bazaka ba saint so utindi banoko puissant ikuzongela yo kukufa yo moko ale bino bo jireke soki ezongela le bino mengaite baluzaya nous voyons bakala yansimba imansi amena imbuza baso ezongi la biso bon bakemvo na banga karemi à 9 jours bampene 9e jour si avomboba mutindika nino ku contre ne mwana sini bandi kiri karemi 1 jour 2 jours mansi amena uzita mudawasilwa yandi ne mwana sini c'est très compliqué les grands esprits batarabakana yi ansi amen toki bana biso toti kana biso kareme wana sino ko bebe la biso mansi amina na mbuta basilo batiki kareme no voizo mbuta luza ba konte kareme 9e jour batiki kindi loko konte nga ezongeli bango luza ya kufi buna serande ka fuila wabu conseil ya mbuta luza ya moi on ne m'énerve jamais au katulinga unuka keto ndo kisa kuvingana evo makambila ngakona ngemuso memono ikuzole beni ngeye ikuzole kalanda luzoloko kalanda lekoko mana kubalanda kotere kumfuta me bana kuvingana keto ndo ki imakambila bena kwao mono ikuzole Luzaya mais faites attention le luzolo et faites attention à keto ndo ki luzolo ya kulutura baba luzolo hangena to rango bazola diama kambila ya lubono ni comme ça protéger alors luzolo ni kaenda bufa ya lubono kome baba menga mavai kama mingi beni menga mawalongo menga mavai kama mingi beni bavonda yisu piniso baka masu batengule menga mawalongo piniso baka bana baka mwalu ya lubono beno kwa luzeiko seki mina kongo yandika banga muzengi ndumba za zingi zimira mukurala babanza mwa ba ufuti baka
yabaga mvubenu ka musée ya lubondo uleba kwa wani musivata ya lubondo dala ya lubondo mbuta kimba wa munata yandi wa mu zolavo kakizwa mbiko ya mwankento tuseli yandi mimfuku 15 kakikento kyandiko kabese imusiko oh kana pevo kimpumburuka pakenduka kendo nga landa kuna kena ko una tembu kuzembu take mangu bakulu samu napa lembikisa ne mwana sem kuele lukombo matondo inifi muzombo tubuti yandi mwana ele te infirmier ukakulu tubuti yandi mwana musivita ali telebizuma colonel Ilanga longo lufuidi nzikwela seki mina ko wantoku kumbazi mukati tebo yani tabizuma imante ezulu longo lufuidi bakulu baninga beni no ne mwana sem beno ntalazi lutalanga beto ntima ye kumbazi tutalanga kusoblen mwana kento antoko mukati kumbazi yani unakala ngendo onzole me komunike yami yayi kwaluzaya mono ikuzola mugobe kadi mungeti kuzangula mbutaluzaya kuti bomba kana kusibafwa mwana mende kasanguli kansi luzaya wamanalanda luzolo yeleko mambo mabo mono kaiza mpange kwe kaiza mwana kazi kwe irenyo yakele kuselembao mono yansei irenyo yakele kuselembao luzaya faites attention luzolo faites attention luzolo usimu kongo bambeni luve yavonda abantu babo bakabona ngako yabafisa mobolo kusimu bongo tangwa lemvo yayi ndenda lemvo kaya banka mubeni volusobele mukedika kasi bonsobolo ngatu usimu kongo la kona kotila boloko kaluvingi uvo nature yame féroce ya vaika umbazi ça va être impitoyable tata nzambi zeile mvukira mebuka vana katumbuka muntu ataka ntala ziko il devient pratiquement un démon tangu yayi ndenda lemvukira bantu uyiri funguni mukabula ngakwe kalanga kangina futukira yako ngina talanti mako mukedika ikule mukile kwako vongatu lulekero mbazi kusimu kongo la kwenda mbazi kusimu kongo la kwenda indokia lo bana masemene milole mbana mukula kongo wongo na wongo diana dila lole mbana mukula kongo yekindokia lo bana masemeno lole mbana mukula kongo na te seigneur sababu wa kutekana mu mazumu yani tala si yoyo RDC c'est un pays de la promesse mbuta kasabu mukongo yala yo si atoma beni 12 000 francs suffit ko Belgique 12 000 francs wani aller retour 24 000 ole ko Belgique si atoma beni mituka mobutu dise baluba kababanzi ko kabayeni ko bamana yala baluba ye mobutu kabila non Tshisekedi singa oju yala après Laurent Kabila après le petit Kabila mubizi yala mvola ngani mbasengele mu basulu tuvutule no kifumu kwa Kongo bulesengwa bonso c'est sabaote ande je suis le commandant en chef de l'armée céleste mais ne m'avouez pas que c'est un général ya andi na vana kimfumu basiona kwa Kongo ça veut c'est sabaote wazivutula kimfumu kwa Kongo kansi mtunadi lambwa kunti abulu ankuni yoye i communiquer yante digele ya militari luzaya kama mukosa andi kumfuta kwa luzolo yeleko parce que moi je suis impardonnable impitoyable je le mettrai à la porte que tout le monde qui prend sa place ou makambila c'est tout. Deuxième communiqué mbuta kimbangu peno kwa muzeyiko wantu mavoya tungisa Zimbabwe denene Kinshasa un programme yante teluka mbavo Zimbabwe tunaye rutu mu janvier mu février tu se inauguré
Mais zone il y a quel député, 10 000 $ par mois, ou nous avons déjà 4 députés. Il doit quand même tout bien nombre de quoi et diaspora. Nous pouvons bon ça va muito moi Zimbabwe. Tout cas champion te bab qui m'a musico. Mais je suis en général. Hein. Voici ce que j'ai décidé. À partir de la fin de décembre, de février, quand il y a un peu de bon zenoko, quand il y a un peu de bon zenoko, Zamazi comme tu fais d'amour. Du mois de fin du mois de février, quand il y a un peu de bon zenoko. Bon, vous avez diaspora, mais quand il y a un tabou, parce que c'est un signe de mauvaise foi. Venez, bah, venez à diaspora, mais tu fais la voiture, les environnements comme ça, c'est marrant. Boabou, $300 quand il faut casser, quand il y a fait, tout le monde c'est un symbole de mauvaise foi. Alors, à partir de la fin du mois de février, nous n'avons pas besoin. C'est ça, c'est comme vous avez dit, quand vous avez dit, si manti, mais pas nous allons voter, pas n'a pas c'est tout. Mais, wabu nkembo, mazikwa mamo, file numbo nguzeni totunga Zimbabwe. Mazikwa mana fila mo. Munga record, sika zonga ngumbu zao. Bantu bana fila mo ngudi asukura mpito zonga ngumbu zao. Mais à partir du mois de février, fini. Vous voulez me faire marcher. Ah, totina mo, hein? Bantu bamba. Vous me connaissez? Le Seigneur Sabaoth, c'est moi qui vais venir remettre un fumo. Kabenoko, Famono. Nous avons un imbi sankunga. Kakena kambiko mais salu yambi usalanga kyo imomo ezilonga buka dozoleo kusimu kongo la kwa côté la boroko c'est tout fundu bafutu ne kuselembao baluzolo yi bantu bampila mumpila mono kabutu bayibona kazi kwe wambiye kamono musiakala iluzonga boso wambiye kila mono musiakala. Vous me suivez? Vous ne me suivez pas? Dehors! C'est tout. Maintenant, je vais donner un communiqué à Tshisekedi et à Kabila. Premier communiqué. Deuxième communiqué, mon neveu est Nakala.
Lisa, Lisa, Luma Boso,